jutro, dobrodošli u specijalno izdanje Novog dana, uživo iz Niša. Jutrošnji Novi dan posvećujemo još jednom u nizu studentskih protesta na koji su pozvali studenti u blokadi, a koji će se održati upravo ovdje iza mene na centralnom gradskom trgu u Nišu. Nakon stotina pređenih kilometara i više dana puta, studenti su sinoć svečano dočekani u Nišu ispred Narodnog pozorišta, gde ih je dočekalo više hiljada građana. Ima i pogača i sok, ako dolikuje. Je li bilo naporno? Jeste, bilo je. Izdržali smo, građani su nam pomogli, svi su nas pomagali, svi ljudi. Super je bilo. Masovni protesti poput onog koji se i danas očekuje u Nišu traju već više od 3 meseca širom Srbije. Danas se očekuje takođe veliki broj ljudi ovdje u Nišu, a studenti blokiraju takođe svoje fakultete isto toliko, dakle već 3 meseca koliko traje i velika društvena i politička kriza izazvana novosadskom tragedijom i studentske blokade. Tu krizu vlasti pokušavala na različite načine do sada da ugrozi i kompromituje, međutim po svemu sudeći studenti ne odustaju i protesti se nastavljaju. Današnji protest ovdje u Nišu na koji su pozvali niški studenti pre nekoliko nedelja održava se pod nazivom Studentski edikt. On počinje upravo sada u ovim trenucima u 9 časova i planirano je da traje 18 sati, odnosno do 3 sata posle ponoći. Naši reporteri su na terenu i pratit će celog prepodneva prve sate protesta u Nišu na trgu Kralja Milana. Ovdje nedaleko od nas, centralnom inače mestu današnjeg okupljanja, nalazi se Tijana Zarić. Milan Stojanović je kod Saborne crkve, Ana Opačić na trgu Kralja Aleksandra, Tamara Stojanović nalazi se ispred Narodnog pozorišta. Idemo najpre ovdje najbliže nama do Tijane Zarić, koja bi trebalo da se nalazi nedaleko od nas na trgu Kralja Milana. Tijana, kaži nam kako je predviđeno da izgleda današnji skup u Nišu? Dobili smo zakonodavstvo, veru, crkvu, bilo je dosta srpskih zastava, što mi se takođe sviđa. Ima jedna stvar kod ovog režima, oni su dosta toga nama uzeli i uzeli su nam i patriotizam, rodoljublje. Oni misle da samo oni imaju pravo da budu rodoljublje, da oni samo imaju pravo da vole ovu zemlju, ovaj narod, njihovo je srpstvo, njihova je Srbija, njihova je zastava, njihova je istorija, njihova je Tesla, Pupin. Pa nije baš tako. Što kaže jedan moj prijatelj, malo je i naša. Gledate Novi dan uživo iz Niša sa centralnog gradskog trga, trga Kralja Milana. U ovom gradu počeo je studentski protest pod nazivom Studentski edikt u 9 časova i trajaće 18 sati, odnosno do 3 sata posle ponoći. Naši reporteri su na terenu i prate početke ovog protesta na ulicama Niša. Ispred Narodnog pozorišta je Tamara Stojanović. Tamara, kakva je situacija ispred Narodnog pozorišta? Koga zatičeš? Mija, ja sam trenutno na razmeđi ulica Sinđelićev trg, Stefana Prvovenčanog i vožda Karađorđa i dakle evo, prethodni protest nosio je simboličan naziv Sretnimo se na sretenje i čini se da ovi protesti i blokade jesu prilika i za susret i ispred Narodnog pozorišta i mi smo imali jedan i to... Čućemo sada i kako nas vreme očekuje. U našem vremenskom centru je Sara Botić. Saro, kakvo vreme je pred nama? Pred nama će biti pretežno oblačno i veći deo dana suvo. Tek kasno posle podne i uveče očekujemo padavine. Vidimo šta se tamo dešava sada. Pre nje otići ćemo ponovo do našeg Milana Stojanovića. Milane, jeste li se sjedinili sa građanima koji se nalaze na trgu? Jesmo i ovdje je jedna zanimljiva situacija, možemo to da vam pokažemo, gde blokadni pas čuveni blokira kolonu studenata. Ima hranu i izgleda da se umorio.
i u ovim trenucima se razmatra šta će se sa tim učiniti. Jer očigledno da mu se ne pomera i mislim da ga studenti sada i zabavljaju, a i uzvikuju generalni štrajk. Gledate Novi dan uživo iz Niša. Uskoro će sat otkucati 11 časova i 52 minuta. To je tačno vreme kada je pre 4 meseca u padu nastrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu živote izgubilo 15 ljudi, a 2 teško povređeno. Upravo sada počeće 15 minuta tišine za 15 nastradalih u Nišu i u Novom Sadu. Evo kako to izgleda. Tako je, Ivana, a mi vas sutra ponovo ujutru u 9 u Novom danu čekamo ovde u otvorenom studiju u Nišu. Naši gosti biće upravo naši dopisnici iz Niša, reporteri Milan Stojanović i Gordana Bjeletica, kojima ćemo rekapitulirati današnji protest i današnje događaje, a potom ćemo ih analizirati sa novinarkom i televizijskom autorkom našom Danicom Vučenić. Vi ostanite uz program televizije N1 i hvala vam na poverenju.